Ha kasin ke beningkong du ha ka history baka Portugal kala yokur ya kanam ladu ha ka World Cup Under 17. Hadin kalaban penlimno ya ka Austria datang sikol ha ka final ya ka bala yoban tep dau Andisio ha ka menit ka balai puar. Midfielder Austria Johannes Moser ula yoban kur ya Golden Boot. Anísio Cabral ka Portugal bala yoban kur ya ka Silver Boot. Namaro Johannes ulayo kendai kol Anísio new call hakane ke World Cup Under 17. Kadbao Matheus Mach ke Portugal ulayo bankur ia ke Golden Ball. Hapreng kane ke klub mat baka Portugal ulayo banra ia kanam ladu haka World Cup Under 17 hakasin ke beningkong du. Kabadeiru ke jingkermen na kementa kalawei ke bandangwan kali Portugal haka football. Bat ha ka baka senior team ke Portugal ru klayo bandrung sya ka World Cup arjar arpunri. Dei hang ne ba urnado klem da penslam ul ai kuplay kerpang ya ka Under 17. Ha ka ba ha ka status jeng ha Instagram ul ai kuplay kerpang ya ki player ke Portugal ha ka Under 17 halor ke jingra burom ya ka Portugal ya ka nam ladu ha ka World Cup Under 17. Hakabaka Portugal national team kampat yo ban job World Cup watang cisinru. Kumta kajing job World Cup jong ka Portugal ka Under 17 kan penketik sisa saya ka senior team. Bahkan yo ban bu ka thong hakane ka World Cup arjar arpunriu kamtam ka badai ka World Cup ka bakadu na kamta jong Ronaldo hasya bu osasyong taikno na football. Kadba kajingi kini third place hapdeng ke Italy persya eka Brazil kala kudno hakaba yakat bat ke Italy kala penlimno eka Brazil haka penalty shootout da saulo arkol. Kumta ngins apej sa ka World Cup arjar punriu kaban sedang haka kadwe trik Jun haduk kad kendai trik Julai arjar punriu. Mano kaban yora yakanam ladu na pdeng kisau prateli kiri haka perthai kublai sibut.